Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good afternoon. So today kita akan masuk ke chapter 4, which is electrical lighting system. So we will learn about basic type of lighting yang ada, especially pada sistem kita punya building lah. So apakah lighting energy efficient and technology in term of performance, and untuk understanding more, so dalam electrical lighting system pun ada audit methodology, is it desktop ataupun site assessment, dan we have to know about a bit about losses and saving measures yang boleh digunakan, especially bila kita pergi audit nanti kita boleh pakai that ni. So first thing saya nak just to clarify a few wording ataupun terms that guna banyak dalam electrical system. Kalau kita tengok lampu lah, terutama lighting kalau awak nampak dekat lampu tu ada tulis 4000 LM. LM tu merujuk kepada lumen. Okay. Kalau kita kata lumen ni, lumen adalah measure total amount visible light emitted by a light source. So maknanya lampu tu berapa dia punya visible light yang dia akan hasilkan. Okay. Dia quantifies the brightness or luminous flux daripada source. Kita panggil sebagai lumen lah, ataupun singkatan dia LM. Okay. Normally kita pakai lumen ni untuk describe jumlah penghasilan light output daripada satu light source. Terutamanya kalau kita kata sebagai light bulb lah. Dia akan memberikan berapa cerahnya kita punya source tu. Dia tak fikir pasal area, because it's lumen. Kena tahu bezakan antara lumen, nampak macam bunyi sama, luminance and lux. Kalau lux tu is illuminance. Kalau luminance satu tu adalah berapa brightness of surface yang perceived by observer. Siapa yang melihat tu berapa banyak kecerahan dia. So jadi amount of visible light yang sama ada reflected atau emitted by a surface area, kita panggil sebagai candela per square meter ataupun 1 nit. Kalau kita perasan 1 nit ni, candela per square meter ni kita pakai pada screen punya kecerahan. That is luminant kalau boleh tengok kan. Makin tinggi value dia, makin brightness makin tinggi lah. Kita 4000 nit, 3000 nit. Ni awak kalau tengok, kalau awak ada knowledge tentang electrical ataupun TV ke so on and so forth, kecerahan dia tu dia define as nit. Nit biasa dengar kan. So luminant macam-macam. Display technology, our phone, our photography, visual. Okay. So nak jadikan kita punya screen tu ataupun TV kita tu ataupun monitor kita punya phone tu, kita punya display tu kan, LED display tu nampak menarik. So luminance akan memainkan peranan. Next is related to audit lah, which is lux ataupun illuminant, which is they quantifies the amount visible light fall onto surface. Jadi kita audit tu on the surface. That's why kalau kita audit lux, kita surface yang kita bekerja ataupun working surface, lab, which is lab dekat meja kita punya workbench lah. So ingat dia lux ni, kalau kita perasan masa awak pergi audit, kita take into account dia given area. Jadi that's why lah kita measure 3 different area kan. So lux ni dia berkait dengan value lumen tadi. Kalau lumen tadi total light yang keluar, dia tak kisah area. Now dia 1 lumen per square meter, itu yang dia originated. Sebenarnya 1 lumen per square meter is equivalent to 1 lux. So lux ni dalam standard JKR ke MS1525 tujuannya untuk determine kesesuaian kecerahan ataupun lighting, okay, dalam satu area tu bersesuaian based on the standard. Alright. Seterusnya illumination. Tu kalau kita perasan dalam building, majority semua building ada lighting system. Because of what? Kita nak buat kerja. That is practical effect lah. Kita nak buat kerja, kita nak menulis. Dalam classroom, dalam lab, awak nak catat, awak nak lukis drawing. You want to meeting also kena lighting sebab kita nak present something kan. So,
lighting atau illumination ni tujuannya untuk apply lighting, salah satunya untuk praktikal penggunaan awak nak pakai hari-hari. So and other thing, kita buat lighting as aesthetic, jadikan satu sumber nampak cantik. Kalau kita perasan, kita tengok TRX, dia pasang lampu kan, that lampu tu dia menjadi satu estetik, jadi menarik. Kalau building pada waktu malam gelap je, tak nampak apa kan, so dia letak lighting. Okay, so benda-benda tu semua dia related. So lighting ni memainkan peranan. Dan kalau dalam satu kaedah untuk energy saving, penggunaan natural orang kata resources is the best lah, ataupun daylight lah, natural daylight. Okay, tapi kalau malam tak boleh lah, so we need of course malam wajib kena ada lampu lah untuk kita ni. So in term of energy consumption for lighting system, normally in our commercial building it takes about 20 to 45%. So tak adalah besar sangat. Tapi kalau dah industrial, dan kalau di China sekarang dengan kita dah ada go for dark factory, mungkin less than 3% pun ada, 3 to 10%. Okay, so jadi antara salah satu cara untuk awak nak attack to reduce our energy usage adalah through ni lighting punya management, like energy lighting audit, dan then kita come up with energy saving measures that related. Kalau kita ni ini satu contoh lah, antara lighting 13.9, so boleh kat situ dah boleh attack. Ni 18%, so bergantung kepada sistem. Okay, dan dia cepat, okay. Itu sebab sedikit lighting energy consumption yang related dalam building. So seterusnya adalah apakah type lighting kita ada. Kita ada HID, kita ada fluorescent, kita ada compact fluorescent. Tadi ada yang siapa dah start lab. Kita ada apa lagi? Halogen, kita ada LED. So ini semua lampu ni saya rasa dah jadi common throughout our ni lah, awak sepanjang awak hidup ni sampai umur sekarang dah biasa jumpa. Yang mana HID ni biasanya kita pakai dekat lampu kereta lah, sebab dia adalah electrical gas discharge. Bila kita kata halogen tu, ada halogen lah dalam tu Okay, kita ada gas dalam tu, yang mana bila berlakunya electric arc bila kita bagi supply dia berlaku antara tungsten electrode tu. So dalam tu pula ada translucent atau fused quartz yang jadikan dia punya cahaya dia tu So normally tube yang ada tube ni kan, dia ada gas and metal salt. So untuk HID lighting kita panggil master color CDM, because CDM is refer to ceramic discharge metal halide ataupun tungsten halide, metal halide, ada orang panggil macam-macam nama. Tapi itu sebenarnya adalah HID lamp. Seterusnya lampu yang paling common yang awak boleh jumpa mungkin daripada dulu, daripada kecil sampai ke besar, which is fluorescent lamp ataupun lampu kelamantang, yang mana dia adalah sejenis mercury vapor discharge lamp. Yang menjadikan dia cerah tu adalah coating. Lampu tu putih sebab ada coating fluorescent. So coating fluorescent tu yang menjadikan visible light yang boleh nampak sekarang lah. Okay, so normally kita panggil sebagai TL5, TLD, TLE, T5. TL tu merujuk kepada luminescent tube, tube yang bercahaya. Then lifespan dia is about up to 7500 hours lah. Compare dengan HID ni panas kan, 2500 hours. So separuh daripada apa yang fluorescent lamp boleh digunakan. Automatik kenapa orang dulu pakai fluorescent lamp? Sebab ni lah dia tahan sangat lama. So in comparison pula dengan CFL atau we call it compact fluorescent lamp. Siapa dah start lab pagi tadi, kita akan tengok dalam CFL dia punya structure dia tu, dia ada tube. Kalau kita pasang tube tu kecil je, yang mana dalam tube tu ada argon and mercury vapor. So kalau ada yang buat demonstration tu, gigit tu janganlah, sebab dia ada mercury vapor, sangat bahaya. Is hazard toward kita punya health lah. So bila berlaku kita bagi electric current tadi, dia akan generate UV light yang akan excite
Sama juga dia ada coating, fluorescent coating yang kita panggil fosfor lah, yang dia akan menghasilkan cahaya yang awak boleh lihat. Okey, kalau kita tengok master PLS, PLC, PLQ, dia sebenarnya merefer kepada bentuk. Lifespan dia boleh sampai 8,000 hours. PLT, PLL, PLH, kita boleh baca kat sini. L tu long version, S tu short, T tu triple compact. Ni boleh baca sendiri, menunjukkan bahawa dia merujuk kepada design dia lah. Function dia untuk menerangi juga. Dan watt dia ada berbeza. Ni based on the standard yang ada lah. Alright. Seterusnya, halogen lamp. Halogen lamp ni adalah lampu yang saya boleh katakan legend lah. Zaman-zaman Datuk kita dulu memang pakai incandescent lamp. Okay, yang mana dia dalam bab lampu tu ada halogen ditambahkan secara amount yang sikit lah, sama ada iodine atau bromin. So bila combination halogen gas dengan filament tu tadi menghasilkan halogen cycle reaction. Okay, yang mana bila evaporated tungsten yang evaporate tadi masuk ke filament balik, dia akan menerangkan. Okay, so kita panggil master line ES. ES tu merujuk kepada Edison screw lah. Dia punya kaedah dia screw dia tu pakai Edison screw dia. So lampu lama-lama dia panggil Edison screw. Kalau lampu-lampu lama awak pasal ada dua kaki ni kan, dia masuk dekat tapak dia, kita pulas, tu lock. We call it Edison screw. Nowadays tak pakai dah. Jarang. Tapi lampu-lampu tu masih ada, tapi jarang pakai. Alright, seterusnya paling biasa sekarang ni zaman LED. Semua benda LED. Our phone LED, our TV LED, LED TV. Phone OLED yang kita bagi kan. Yang lebih improve kan. So, dia punya simple je. LED ni adalah semiconductor light source. Dia ada PN junction yang dia akan menghasilkan cahaya bila kita activate. So it can be string, boleh jadi modul, okay? Dan kita tengok sini, lifespan dia 50,000 jam. Lama, makin lama. That's why kalau kita tengok dari segi in comparison, ni kita compare lampu yang energy saver lah. Mungkin satu lampu ni 1000 jam. Kalau ada satu lampu yang bagus, satu lampu saja boleh pergi 2000 jam. Dah energy save. So nampak? So 20 watt, 25 watt. So sama cahaya dia, sama kecerahan lumin, tapi dapat menggunakan energi yang berbeza pada tahap berbeza dan menjimatkan tenaga. Alright, ni kita tengok cost of running. Kalau kita pakai CFL dengan light bulb. Cost untuk CFL makin banyak kita pakai makin rendah. Even though starting cost dia tinggi, tapi untuk light bulb ataupun incandescent dia makin banyak pakai, makin cost tinggi, terbakar. Selain daripada dia akan emit heat menyebabkan rumah kita panas, dia akan juga menyebabkan cost tinggi untuk kita tukar dia over time. Ni kita boleh buat comparison lah. Ada 3 jenis lampu yang saya highlight kat sini, which is the first one is filament ataupun incandescent, the second one is CFL, compact fluorescent, dan juga LED bulb. So 3 ni menggunakan energi yang berbeza. Kalau incandescent, of course bila kita panaskan wire, dia punya heat tu tinggi dan juga tenaga yang dipakai sebab dia akan emit through heat kan, 40 watt. Kalau kita pakai yang new teknologi CFL, mungkin dia punya function sama juga macam downlight dan pakai 9 watt je. Kalau LED dia pakai 7 watt. That's why dalam proses sebenar, bila kita nak mencadangkan suatu projek tu, retrofitting, penggantian apa semua, kita kena consider in term of cost. Mungkin juga budget yang dia ada hanya kepada CFL. Okay, it's okay, boleh. But we are still saving a considerate amount of energy lah. Okay, kita tengok lumin. Nampak? Lumin tadi apa? Sebab saya bagi tahu awal-awal tadi, adalah kecerahan dia. Jadi sepatutnya makin cerah ni makin bagus lah. Dengan energi yang rendah kita dapat better lumin. Dengan efficacy dia, okay, lumin per watt dia adalah 100. Kita buat compare incandescent. Kalau CFL ni separuh, kalau ni lagi teruk lah, 1/5 of
the total lah. Alright. So kita tengok kalau dalam jangka masa panjang kita buat study lah kita kata. Kos untuk ambil masa 5 tahun terutamanya untuk C9 bulb, C7 dengan LED, kita tengok berapa kali ganda beza. Dia kalau majlis raya apa sekarang dah pakai LED light, which is cost dia a fraction of total C9 dengan C7. Okay, kalau kita compare dengan mini light pun beza juga. Jumlah ni lagi banyak 100. Ni 25. Tapi dia punya cost dia sangat tinggi. Alright, ni teknologi dari segi efficiency, mana yang lagi efisien. Kalau kita tengok ni incandescent paling tak efisien, halogen kurang, metal, magnetic, elektronik balas. Ni awak buat dalam lab, magnetic balas dengan elektronik balas, dan last sekali elektronik balas tube. Okay, in term of efficacy, efficiency. So kalau tengok kita buat comparison, this is traditional incandescent, halogen, CFL dengan LED. Kita tengok dengan kita bagi setting kecerahan yang sama, 1600 lumen ke empat jenis teknologi. Tapi kat sini kita boleh lihat LED paling saving energy. Yang kedua adalah CFL. Jadi CFL ni pun tak semahal LED. Jadi kita lagi cepat kita nak buat adalah through CFL lah. Lagi better. Dan lifespan dia pun boleh tahan juga untuk CFL about 10,000 hours. Biarpun LED tu 20,000, mungkin ada orang tak ada kemampuan, boleh start dengan CFL dulu. Even kita boleh compare traditional incandescent yang lama ni dengan halogen incandescent pun situ dah ada beza. Tapi memang jauh beza lah dengan LED. Okay. Alright. This is intensities per watt. Terutamanya kepada type of step lampu lah. Kalau yang paling baik adalah natrium lamp atau okay. So intensity per watt dia tu lagi better. Okay, ini adalah contoh ni awak dah buat dah itu kan, MS1525. Watt per meter square atau lighting intensity, kita dah ada standard dia. Restroom, hall, theatres, lobbies, supermarkets, stores, car parks, masing-masing ada. Jadi kita boleh refer lah. Kalau untuk awak audit nanti awak boleh check max lighting power, which is the unit is watt per meter square. Alright. Ini sistem performance awak buat juga dekat lab. Berapa lux meter apa semua. Standard tak standard. Adakah lead, overlead ataupun underlead ataupun okay. Ini tengok standard lah macam saya ajar dalam lab. So, untuk buat audit especially on lighting system, kita kena ada certain information such as berapakah jumlah lighting yang ada. Kita kena tahu. That's why kita kena ada drawing. Kalau nak buat desktop lah kena ada drawing. Location, M&E drawing, kat mana, bilik mana. Operation time berapa lama. Ini dia kena tahu owner building. Dia tahu, awak tak tahu sebab awak datang hari tu saja. Biasanya kita buat audit, desktop audit ni secara dalam talian ataupun kita duduk dalam bilik je, bilik meeting. Untuk verify, kita dah dapat data ni, untuk verify data kita tu accurate tak accurate, barulah kita buat site assessment. Kita tahulah sistem kita. So bila kita buat site assessment, macam lab awak, kita buat room data survey. Kita collect illuminant data, okay? Berapa dia punya drawing dia, kat mana location dia, lighting level dia, okay tak okay, underlead ke, overlead ke. Daripada situ barulah kita propose improvement, adakah nak reduce ataupun nak tambah. Sebab the focus is in energy efficiency, is about, it's not only saving but also kita nak increase kita punya comfort level. Jangan sampai lighting tak cukup sampai kita sakit mata, rabun apa semua. So, apa teknologi-teknologi yang bersesuaian untuk setiap building tu kita kena tahu. In terms of control, maybe PIR sensor. Okay, operating time mungkin kita nak reduce. Bergantung kepada keperluan. Kita tak boleh nak kata one size fit all, tak boleh. Dia memang masing-masing. It's a custom punya method masing-masing. Inilah kita list out. Okay, car park, tangga. Ni setiap satu tu berapa. Kita tahu waktu. Ni data-data yang kita perlu ni lah. Kita pakai energy audit tu saya simpan. Lux meter dengan lighting form. Kita nak recorded. Nanti pun awak akan buat dalam audit pun sampai macam ni lah untuk lighting system. Saya dah tunjuk dalam lab kan.
3 point untuk setiap lampu. Put sensor and flat surface, terutamanya table workstation, average reading compare with standard lah. Alright, standard. Ini type of lighting. Contohnya di TNBD Jalan Timur. Banyak lighting yang ada. Okay, berapa jam operasi dia. Dan energy per year kita boleh calculate dengan energy per year times ni lah. Ni per day. This is per year. Masih banyak lah. Okay, alright. Lux level pula kita buat lah. Overlay ke okay tak? Ni awak dah buat, saya rasa dah tak perlu dah. So, yang paling penting hari ini adalah saya nak ajar awak untuk determine apakah energy saving measures, especially bila awak audit lighting system. Apa recommendation dia? Ataupun kita panggil energy saving measures, energy conservation measures yang bersesuaian dengan building yang awak audit. Contohnya, awak tengok dia pakai magnetic balas, awak propose with electronic balas. Should be getting better energy usage through that simple pergantian balas. Ganti LED, of course akan jimat daripada 36 watt kepada TL5, mungkin 18 watt dah jimat. Dulu pakai metal halide, pakai LED. De-lamping tempat-tempat yang tak perlu dicahayakan. Contohnya tempat tu area yang kita tak pakai pun. Tak ada benda pun kat situ. Tapi kita pasang lampu. Apa tujuannya? Sis membazir. Jadi kita dapat reduce kita punya power dan illumination level kita akan improve. Jadi selain daripada tu, kita ada bajet sikit. Mungkin 1000 ke 1000 kita install timer switch. Timer switch lagi murah. Accuracy sensor lagi better. Alright. Maybe kita integrate with IoT. And then sticker, peringatan, reminder kepada orang yang menggunakan. And then lighting operation hours pun kita boleh improve berdasarkan bila kita tahu dia punya planning. Bila waktu dia rehat, dia akan lighting akan turn off. Dan balik dia akan turn on balik. Waktu rehat, rest hour tu kita dah jimat berapa banyak energy. Okay. Dan kalau tempat tu ada daylight, kita pakailah day lighting. Ataupun kita boleh install, kalau dalam kilang kita boleh install lighting dome. Which is cost dia tak tinggi sangat, tapi kita dapat jimat over long term lah. Okay, ni salah satu contoh lah. Contohnya kita ganti 36 watt energy efficient. Ni calculation ni kena tahu dan faham. Awak kena baca. Potential saving ni 37%, 12 hours operation. Tukar lampu. Bila tukar lampu tu automatic kita akan jimat. Okay, so number unit lighting loads, berapa yang usage 24 hours, 12 hours, expecting outcome bila kita gantikan 45 kita ganti kepada 28. Of course, yang berbeza dalam 17 watt tu, itulah yang kita dapat saving. Baru kita boleh calculate berapa 24 hours darab 24, berapa total lighting. Baru kita dapat, in the end kita boleh tahu kita punya estimated payback period. Mungkin dalam masa setengah tahun parking ni dah dapat balik modal. Yang ni mungkin ambil banyak sikit disebabkan oleh dia punya load lagi tinggi. So about 4.5 years, which is very good. Kalau tanya saya, very good. Kita dapat tukar dan kita dapat saving. Modal balik-balik, siapa tak nak. Alright, so LED spotlight kita boleh ganti. Kalau yang pengguna metal halide, is saving about 88% kalau kita buat kat sini juga. So ada beza dia. Sebab metal halide ni memang dia punya loss tinggi daripada heat dia besar kan. Alright. Okay. Alright, I think that's all. Okay. Awak boleh tanya saya apa-apa selepas ni, terutamanya awak dah pergi audit. Saya punya nasihat adalah please untuk cari tempat audit secepat mungkin supaya awak tak terkejar di kemudian hari. Dan once awak dah ada ni, awak dah boleh buat surat, saya sign dan hantar kepada ni. Dan untuk hari ni please fokus kepada saving measures yang saya listed, supaya ini adalah part of yang awak boleh present saya in the end of this semester when you present your final report and your assignment. Okay, thank you very much. Thank you for your time. So for today kita buat online, very simple. Video pun very basic. Saya bantu awak untuk hari ni lah. Minggu depan kita akan kelas face to face balik. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day.